Vangeli i Gjonit, στο πέμπτο κεφάλαιο, në kapitulli 5, και θέλω να διαβάσω από το 24 nga 24 μέχρι το 30. deri në 30. Në të vërtet po ju them, ai që dëgjon fjalën time dhe beson në atë që më ka dërguar, ka jetë të përjetshme dhe ai nuk vjen në gjyq, por ka kaluar nga vdekja në jetë. Në të vërtet po ju them, po vjen ora, madje ka ardhur, ku të vdekurit do të dëgjojnë zërin e birit të Perëndisë dhe ata që e kanë dëgjuar do të jetojnë. Sepse sikurse ati ka jetë në vetvete, kështu ja ka dhënë dhe birit të ketë jetë në vetvete. Dhe i ka dhënë gjithashtu autoritet të gjykojë sepse është biri i njeriut. Mos u mrekulloni për këtë, sepse po vjen ora kur të gjithë ata që janë në varre do të dëgjojnë zërin e tij. Dhe do të dalin prej tyre, ata që kanë bërë të mira në ringjalljen e jetës dhe ata që kanë bërë të liga në ringjalljen e dënimit. Unë s'mund të bëj asgjë nga vetja ime. Gjykoj sipas asaj që dëgjoj dhe gjyqi im është i drejtë, sepse nuk kërkoj vullnetin tim, por vullnetin e atit që më ka dërguar. Amin. Αλήθεια, αλήθεια σας λέω. Me të vërtet po ju them. Είναι λόγος αληθινός. Është fjalë e vërtetë. Δεν βγήκε από το δικό μας το στόμα, αλλά από το στόμα του Κυρίου μας. Këto fjalë nuk dolën nga gojët e njeriut, por nga goja e Zotit. Και μας λέει ότι αυτός που ακούει το λόγο μου. Dhe thot, ai që dëgjon fjalën time. Αυτή είναι η αλήθεια. Kjo është e vërteta. Αυτός που ακούει το λόγο μου. Ai që dëgjon fjalën time. Όχι οποιοσδήποτε. Jo një fjalë që jo zë njeriu. Αυτός που ακούει το λόγο μου. Ai që dëgjon fjalën time. Καταλαβαίνετε γιατί θέλω να είμαι ανάμεσα σε αυτούς τους αδελφούς πάντα. E kuptoni pse dua të jemi midis fëmijët të Zotit? Γιατί δεν υπάρχει άλλο μέρος που να ακούγεται ο λόγος του Κυρίου. Sepse s'ka asnjë vend tjetër ku dëgjohet fjala e Zotit. Αυτός τώρα που τον ακούει το λόγο Ai që dëgjon fjalën e Zotit και πιστεύει στον Πατέρα που έστειλε τον Χριστό, dhe që beson tek ati që dërgovi Krishtin, έχει ζωή αιώνια. ka jetë të përjetshme. Δεν λέει θα την έχει, Nuk thot do ta ketë, δεν λέει θα τη βρει, nuk thot do ta gjejë, αλλά λέει ότι έχει. por thot e ka. Και είμαστε ανάμεσα τώρα σε αδέλφια που μας έδωσε τη ζωή ο Κύριος. Dhe tani jemi midis vëllezërsh që Zoti na ka dhënë jetë. Δεν θα την πάρουμε κάποια μέρα. Nuk do ta marrim këtë jetën një ditë në të ardhme, Την ώρα που θάψαμε τον εαυτό μας εκεί μέσα στο βαπτιστήριο, në ditën kur neve varrosëm veten tonë aty në ujë që pagëzuam, πήγαμε από το θάνατο και ήρθαμε στη ζωή. ikëm nga vdekja dhe erdhëm në jetë. Γράφτηκε το όνομά μας στο Εγγύλιο της ζωής. U shkruajt emri tonë në librin e jetës. Και λέει τώρα η Γραφή, εις κρίση δεν έρχεται. Dhe thot fjala e Zotit, në gjyq nuk vinë. Εμείς αδελφοί δεν θα πάμε στην κρίση. Ne vëllezër nuk do vemi të gjykohemi. Δεν θα περιμένουμε πότε ο Κύριος θα κρίνει. Nuk do presim kur Zoti do gjykojë. Να ξέρετε ότι όποιος λαβαίνει μέρος στην Ανάσταση Të keni parasysh kush merr pjesë në ringjallje, είναι η φανέρωση του Θεού ότι είναι δίκαιος. është zbulesa e Zotit në ne që është i drejtë. Γι' αυτό μας λέει η Γραφή για τον Χριστό μας, Kështu na thot fjala e Zotit për Krishtin, ότι όταν έρθει το Πνεύμα το Άγιο θα ελέγξει τον κόσμο që kur do vi Fryma e Shenjtë do kontrolloj për botën për mëkat. περί αμαρτίας. Për mëkat. Αμαρτία είναι επειδή δεν πιστεύουν σε μένα. Mëkate sepse nuk besuan në mua. Σε αυτό το λόγο που λέμε. Të kjo fjala që flasim tani. Περί δικαιοσύνης. Për drejtësi, Ότι εγώ υπάρχω στον Πατέρα μου. që unë vetë tek Ati. Εάν δηλαδή ο Κύριος μας δεν είναι το δίκαιος, Nëse Zoti jonë nuk ishte i drejtë, δεν θα μπορούσε να αναστηθεί. nuk do mund se të ringjallshe. Από τη στιγμή που ανασταίνεται, Në momenti që ringjallet, είναι δίκαιος. është i drejtë. Είναι η σφραγίδα του Πατέρα. Është vula e Atit. Και εμείς αδελφοί μου, όσοι θα λάβουμε μέρος στην απταγή της Εκκλησίας Dhe neve vëllezër ata që do marrin pjesë në rrëmbimin e kishës, και θα λάβουμε αυτή την Ανάσταση, do marrim këtë ringjallje,
έχουμε καμιά δουλειά πια εμείς με την κρίση. Ne pas e s'kemi asnjë një punë të bëjmë me gjykimin. Δεν θα πάρει ο Κύριος στην εκκλησία του να είναι 1000 χρόνια μαζί. Δεν 1000 χρόνια είναι, δεν θα είμαστε μαζί 1000 χρόνια. nuk do jemi me Zotin 1000 vjet, Και μετά από 1000 χρόνια να μας πει έλα να σε κρίνω τώρα. edhe na thotë pastaj pas 1000 vite ai do të gjykoj tani. Αλλά πήγαμε από το θάνατο και πήγαμε στη ζωή. Por ikëm nga vdekja dhe erdhëm në jetë. Δόξα στο όνομα του Lavdi Zotit. Και συνεχίζει μετά για τη δεύτερη κρίση. Dhe vazhdon pastaj për gjykimin e dytë. Αλήθεια σας λέγω, Në të vërtetë po ju them, οι νεκροί θα ακούσουν τη φωνή του Υιού, του Θεού, të vdekur do dëgjojnë zërin e Zotit, και αυτοί που θα ακούσουν θα ζήσουν. dhe ata që do dëgjojnë, do jetojnë. Ακούμε σήμερα αυτή τη φωνή. E dëgjojmë sot këtë e zë, Έχουμε τη ζωή. kemi jetën, Γι' αυτό είμαστε μακάριος. prandaj jemi të lumtë neve. Και τελειώνει, μη θαυμάζετε, λέει. Dhe mbaron e thotë mos u mrekullloni thotë. Θα έρθει η μέρα που θα ακούσουν όλοι οι νεκροί τώρα Se do vi ditë që do dëgjojnë zërin tërë të vdekurit τη φωνή του Υιού του Θεού και θα εξέλθουν. dhe zërin e birit të Zotit dhe do ringjallen. Η μεν εις Ανάσταση ζωής, η δε εις Ανάσταση κρίσεως. Ata që bërën vepra të liga do ringjallen për gjykim dhe ata që bërën vepra të mira për jetë. Καταλαβαίνετε τι είναι αυτή η φωνή του Θεού. Kuptoni që kjo është zëri i Zotit. Μιλάει και ανασταίνονται οι νεκροί. Ένα λόγο. Flet dhe ngrihen të vdekurit. Όταν ο Κύριος ανέστενε νεκρούς, Kur Zoti i ringjallte të vdekurit, είπε κοράσιον προσέλεγω σηκώθηκε. thotë çupë, për ty po të them, ngriu. Νεανίσκε προσέλεγω σηκώθηκε. Ti i ri, ngriu. Λάζαρε δεν βρον έξω. Lazare, hajde jashtë. Αυτή η φωνή τώρα μόλις θα πει όλοι οι νεκροί να σε δουν όλοι. Kjo zë sa të thotë të tërë të vdekurit të ngrihen. Καταλαβαίνετε τι Γιατί. έννοια έχει αυτός ο λόγος του Θεού. E kuptoni sa fuqi dhe pushtet ka kjo fjalë. Να ευχαριστούμε για όλα. Αμήν. E falenderojmë për gjithçka. Amin.